Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfelo wethu Jesu ozayo masinyane. The church is greeted in the wonderful name of our soon coming Savior Jesus Christ. Inomukwazisa isangano ndezitha ramponesi wethu Jesu Kristu. Siyabonga bathandekayo uThixo wamazulu osigcineleyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi ngesabatha elingcwele usuku lukaJehova wethu. Siyabonga bazalwane, sengathi singaba lokuphumula okuhle, ukuphumula okungcwele kwesabatha njengalokhu isabatha lingcwele. Nxa singena enkonzweni yelizwi kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo, siyabonga ukubekezelelwa siyizoni, sinikeza amathuba sengathi thina silungile. Wena usazi kahle ukuthi akulanto enhle ngathi singabantu ababi, abantu abenyanyisayo, abantu bonakaliswa balinyazwa yisono. Siyazehlisa lapha esiphambanweni, lapha esilungisiswa khona, sihlanze ngelakho igazi elingcwele, igazi elachitheka emthini waseCalvary. Sibusisele yona linkonzo ephambi kwethu, sitolike linkonzo yelizwi lakho, siyizwe kahle, siyibambe kuhle indaba yokusindiswa kwethu. Kuthi ngelinye ilanga lapho uzakuza uzothatha abayenzi yakho intando, sonke siwasabele amagama ethu encwadini yokuphila ngenxa elihle igama lomfelo wethu Jesu, siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo. Lizakhumbula ukuthi khona singaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Lokho sisebhukwini labaseRoma, incwadi kaRomans, siku-Romans chapter 3. Lizakhumbula ukuthi sigcine sibheke uRomans chapter 3 verse ngelika-10 kusiyafika ku-18 lapho uPaul kade khotha khona ku-Old Testament ekhuluma ngobubi bomuntu, ukuthi sonke abantu sibabi. uNkulunkulu uyabheka esezulwini ebantwini abaphila emhlabeni ukuthi akekho loyedwa olungileyo, kekho odingisisa indlela yokulunga. Bonke abantu bonakele bonkana. Umchumayeli azathi kuverse 20 ka-chapter 7, akekho olungileyo ngaphansi kwelanga, umuntu owenza okuhle kokuphela engoni. So abantu bathandekayo, sibabi emvelweni yethu. Ngakutshela ngathi sibabi sinjalo, akulanto esingazenzela yona ukuze silunge. Ukulungiseka kwakwethu konke kusesiphambanweni. Namhlanje bathandekayo sizobheka uRomans chapter 3 ivesi ngelika-9 lo verse 19. Amavesi wona lawo mabili yiwo esizacila kuwo. Zwana ukuthi uverse 9 uthini kaRomans. Uthi Paul, pho sizaphetha ngokuthini na? Kambe sesingcono na? Hatshi, akunjalo. Sesitshilo ukuthi umJuda lowezizwe bangokufanayo ngaphansi kwamandla esono. Ngifuna uyilalele kuhle uPaul akutshoyo lapha. Uthi yena akula mehluko phakathi kwamaJuda labezizwe. Laloba amaJuda bewunikeziwe umthetho, ubhaliwe, ucacile, sikuvezile lokho emuva, kodwa akukho mahluko phakathi kwamaJuda labezizwe, ngoba sonke, Jews and Gentiles, singaphansi kwamandla esono. Zwana lapha utshona uPaul nxa esithi amaJuda labezizwe bonke bangaphansi kwesono. Ngifuna uyilalele kuhle. Utshoni nxa esithi singaphansi kwesono andasini? Ngensuku zeBhayibhili uPaul waphila ngensuku zeBhayibhili lapho izigqila ezazithengiswa khona. Isigqili sasingaphansi kwenkosi yaso. A slave was always under his master. A slave was always under his master. So ibala elithi ngaphansi, under, litsho ukuthi ukubuswa kumbe ukulawulwa. So izigqili zazibuswa yimaster yazo, zazilawulwa yimaster yazo. So madoda, uPaul akutsho lapha yikuthi uluntu lonke, akulandaba ungumJuda kumbe ungowezizwe, sonke sibuswa yisono. We are ruled by sin. Zwana uRomans chapter 7 ivesi ngelika-14 esizafika kuyo phambili njengoba sisebhukwini labaseRoma. Uthi uPaul, siyazi ukuthi umthetho ungowomoya,
ya kanti mina ngingowenyama ngithengisiwe njengesigqili esonweni. uPaul uthi yena mina siyazi ukuthi umthetho ungowomoya, mina ngingowenyama ngithengisiwe njengesigqila esonweni. uPaul uthi ngokwemvelo siyizigqila zesono. uPaul ukuvezile lokho ngemuva lamanje ukuletha njalo ngeqiniso. Umuntu ngokwemvelo wenza okufunwa yimaster yakhe isono, udinga ukukhululwa ngaphansi kwamandla esono. Then kuRomans chapter 3 verse ngelika 19 uPaul uthi yena siyakwazi ukuthi loba kuyini okuchiwo ngumthetho ukutsho kulabo abangaphansi komthetho, ukuze imilomo yonke ithuliswe lomhlaba wonke ube lomlando kuNkulunkulu. Uyizwe kuhle, ngiyayiphinda uRomans chapter 3 iverse ngelika 19 uthi uPaul siyakwazi ukuthi loba kuyini okuchiwo ngumthetho ukutsho kulabo abangaphansi komthetho, ukuze imilomo yonke ithuliswe lomhlaba wonke ube lomlando kuNkulunkulu. Zwana, ngifuna uyizwe kuhle. Now uPaul is saying the whole world is under the law. So madoda, kulento ezimbili esingaphansi kwazo ezithintwa nguPaul. Yikho ngithathe wona la amavesi amabili, uverse 9 lo verse 19 kuka chapter 3. Wonke lawa amavesi womabili uPaul usebenzisa ibala elithi under, ngaphansi. Wonke womabili, verse 9 kaRomans chapter 3 verse 19 kaRomans chapter 3, uPaul usebenzisa ibala elithi under, ngaphansi. Kuverse 9 singaphansi kwamandla esono. Kuverse 19 singaphansi komthetho. Zimbili izinto esingaphansi kwazo. uPaul uthi yena singaphansi kwamandla esono, singaphansi njalo kwamandla omthetho. AmaJuda babengaphansi komthetho, nabezizwe bangaphansi komthetho, ngoba bonke banolwazi lomthetho. Sivezile ngemuva ukuthi abanye banolwazi lomthetho kuzazela zabo. Abezizwe saveza sikuchapter 1 ukuthi wona ulwazi ngoNkulunkulu baluvezelwa imvelo lezazela zabo, bayakwazi okubi nokuhle. Ngikhuluma ngabezizwe phela. AmaJuda ke banikezwa umthetho entabeni yaseSinayi, so umthetho banawo directly obhaliweyo. Kodwa nxa sisiza ku bottom line madoda, amaJuda labezizwe, umbuzo uthi abezizwe bawugcinile yini umthetho abawaziyo kuzazela zabo? Impendulo ithi cha. AmaJuda bona ke bawugcinile yini umthetho abawunikezwa entabeni yaseSinayi? Impendulo iyefana, ithi yona cha, kabawugcinanga. Therefore sonke amaJuda labezizwe esinawo umthetho ngendlela engafaniyo. Abantu banomthetho kuzazela zawo, abanye banomthetho abawunikezwayo entabeni yaseSinayi. Sile mthetho ngendlela engafaniyo. Abanye ubhaliwe enhliziyweni, bayakwazi okuhle lokubo kumele bakwenze. Abezizwe amaJuda bawunikezwa umthetho ezibhebheni zamatshe, bawunikezwa umthetho entabeni yaseSinayi. Kodwa the bottom line madoda, asiwugcinanga sonke umthetho. We are guilty before God, ngoba umthetho esinawo sonke asiwugcinanga ngokupheleleyo. That is why uPaul esebenzisa igama elithi we are under the law, we are under sin, because the law esawunikezwayo kasiwugcinanga. Nxa singawugcinanga yisono. So thina we are under sin, singaphansi kwamandla esono. Yikho phela uPaul ethi yena umthetho wanikezwa ukuthi imilomo yonke ithuliswe, kungabi loyedwa umuntu ozitshaya umuntu ozwayo, ozitshaya umuntu kuzwa,
kungabi loyedwa ozitshaya umanotsha, kungabi loyedwa ozitshaya isihlakaniphi, kungabi loyedwa ozitshaya umuntu ongcono. So umthetho sawunikezela ukuthi uthulise imilomo yethu, kungabi loyedwa othi nkwa. Sonke ngaphansi komthetho, ngaphansi kwamandla omthetho. Umthetho is giving the sin the authority to kill. So madoda, manje ngifuna ukubuza umbuzo, kambe umthetho usuthulisile yini? Yiwo phela umsebenzi wawo. Usuvalile yini umlomo wakho umthetho? Phela kulabanye abantu abazitshaya abalungileyo, so ya indoda isukume ithi mina phela empilweni ngeza konke kuhle, so angidingi ukufundiswa, kodwa ngidinga ukufundisa abantu. Ya kambe wena onjalo umthetho usukuthulisile yini? Impama yomthetho isikuvalile yini umlomo? Ngoba phela bathandekayo, ngeke uzwe uverse 21 kaRomans chapter 3 lapho uPaul akhuluma khona ngevangeli, wena umthetho ungaqalanga wakuvala umlomo. Ya umthetho ungaqalanga wakuthulisa, wananzelela isimo sakho. uPaul uyayicacisa kahle indaba ukuthi ivangeli akusilo labantu abenza ngcono, hayi abazamayo, hayi kodwa ivangeli ngelabantu abananzelela ukuthi akulanto enhle ngabo, ukuthi akukho okulungileyo okugodwa abangazenzela khona okungafuqwa ngumina. Thina abantu sonke madoda, okuhle konke sikwenzayo is motivated by self, kufuqwa ngumina. Imbonani madoda, umthetho wathi usuthulise enye indoda yabhala ingoma esihlabelelweni yathi, Nkosi enhle ngiyakudinga, ngimubi kangiboni, ngibambe isandla ungihole, amandla kuwe akhona. Uthi umhlabeleli, Nkosi enhle ngiyakudinga, ngimubi kangiboni, ngibambe isandla ungihole, amandla kuwe akhona. Kuyini bathandekayo okwakwenzakele ngalomhlabeleli? Yikuthi wayesenanzelela ukuthi akulanto enhle ngayo. Umthetho wawusumthulisile umlomo, wawusumqede yonke inkani, wawusumthulise wavala umlomo. Ya so uthi yena umhlabeleli, ungembese ngoba umnene eyami lengubo imbi madoda, ungembese ngoba umnene eyami lengubo imbi. So umhlabeleli wayinanzelela ukuthi akulanto enhle ngaye, yonke into angayenza imbi, lokulunga kwakhe kubi. Kambe wena mfowethu, dadewethu, umthetho usukuvalile yini umlomo? Yiwumbuzo wami ntambama, ngoba ivangeli ngeke kulizwe usazitshaya umuntu ongcono kulabanye. Hayi, umthetho kumele ukuvala ukukhuluma. Uyabona umJuda owakhulunywa nguJesu, owathi ngiyakubonga mlimo ngoba angifani lokungabantu kwezizwe. Ivangeli ngeke alizwe, liyisikhubekiso kuye ngoba umthandazo wakhe uthi yena, ngiyabonga mlimo ngoba ngilungile, ngibiselwe kwetshumi. Ya yikho phela uJesu ethi yena wabuyela endlini yakhe enjalo, ngoba ivangeli vele ayisilo labantu abangcono, ayisilo labantu abenza kuhle, ngoba ivangeli akusilo labantu abangcono kulabanye abantu. Kodwa umthelisi, iBhayibheli lithi umthelisi wathi esevalwe ngumlomo, umthetho usumvalile, wamshaya umlomo ngempama, wathi, hawukela mina soni Nkulunkulu, Nkosi hawukela mina soni. iBhayibheli lithi wabuyela endlini yakhe elungisisiwe, not elungile kodwa elungisisiwe, ngoba wananzelela ukuthi isimo sakhe sibi. Wamukela umuthi wezulu, wamukela i-offer yezulu, wamukela isipho sezulu. Bazalwane, ngaphandle kokuthi umthetho uvala imilomo yethu, ngaphandle kokuthi impama yomthetho ithi mbaya emlonyeni, kungabi loyedwa umuntu ozibona engcono kulabanye abantu, kungabi loyedwa umuntu ozitshaya umuntu ozwayo, ohambe phakamisa isandla ethi ngilungile mina, akungeke sisindiseke. Kumele ukuthi sinanzelele isimo sethu ukuthi akulanto enhle ngathi, bese sikhuleka umthandazo womthelisi ukuthi, Nkulunkulu hawukela mina soni, Nkulunkulu hawukela mina soni, be merciful unto me sinner. Bazalwane abathandekayo, umbuzo wami ukuthi umthetho usukuvalile yini
umlomo wakho usakhuluma yini, usathi nkwa yini, ya usakhuluma yini, kambe usunanzelele yini isimo sakho ukuthi akulanto enhle ngawe. Nxa usunanzelele njalo, khuleka lami, vuma lami sithandaze, sivume ukuthi uNkulunkulu asisindise. Phela madoda, yikho la kulosizo lwethu khona kuphela kuJesu, yikho lapho kulosizo lwethu khona kuphela. Lanxa ungazama ukuthi uzikanike, ya uziphethaphethe, ya uzama ukukhava, akula nto ongazenzela yona ngaphandle kokuthi uguqe esiphambanweni uthi Nkosi ngimubi, ngisindise. Ya Nkosi ngimubi, ngamukele nginjalo, ubusuyangilungisisa, ungambathisi ukulunga kukaJesu okuyikho kufunwa lizulu. Bathandekayo, yikho lapho kulosizo lwethu kuphela. Ngiyakunxusa dadewethu, ngiyakunxusa mfowethu. Ya nxa silandela sasa sizabheka ngokuthi why the law was given, uNkulunkulu wanikezelana umthetho. Ya sizabheka uverse 20 kaRomans, kodwa namhlanje ngikubizela kuverse 19 kaRomans chapter 3 ukuthi umlomo wakho uvalwe, ungazitshaya umuntu ozingcono kulabanye abantu, kodwa uvume ukuthi uNkulunkulu akusindise, akwembathise ukulunga kwakhe okufunwa lizulu. Khuleka lami mfowethu, khuleka lami dadewethu, nxa sivuma ukuthi isimo sethu sibabi, uNkulunkulu nguye yedwa ongasisindisa. Baba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini, mina ngiyavuma Nkosi ukuthi akulanto enhle ngami. Bayavuma odadewethu, bayavuma abafowethu, bayavuma omama, bayavuma ogogo. Sicela usisindise Nkosi, sembathise ukulunga kwakho. Sesinanzelele emthethweni ukuthi we are always missing the mark, there is nothing good in us. Siyavuma Nkosi, sisindise umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. Ngenxa kaJesu ozawuma masinyane, siyakhuleka, amen.